Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venicare. So we use wa. Esi ho. Emma hoye kama. Emma hoye obe mwa. Je na ko try she. Thank you, Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. My mama kwa ba de ba je Ghana TV so e bredusa sam hodwa ya bobwa no ye de ebe so mo kase bo kwanso wei eye kase bo te o hwe me live o YouTube, Facebook and Instagram. So any day you can watch me, subscribe and like it. Na share Emma afofron so entimi enhwe bi. Mi amaje bre amede kase bo yi ebe so mo eye me. Da chehima ajowa. Nati afe yemfri kase bo no ase. Na IONA REINEY woye nurse ni sanso nyumtuni wo Ghana ha na wode nsem bi aba betodwa na wo chemu se efri se Ebony efri mu no enya ade a wenya ahoto anasempo ne ho atono wo kwan bia so se oda ho a Ebony nie so wo ya ade Ebony nie da ye basa ne ni so ade hunu basa nko a na chese wo hunu o so woda da ye basa nkwa no so de fa Ebony ho so wo ya ade so wo kitchen so wo dwale Ebony gina ne so de bia anso nya ade a Ebony ka asem bia de kire no na emom so wo gina ho no wo sere kire no na asemi aye na akosem a chese wadwen ho a wonte ase ama o de akodan asofo okra se wo mompa ye enka ne ho na emom ontimi emfa metu je sanse Ghana ha se de yesi fa asam e wo Ghana ha no eyade ehu yie pa wenko hu wasamu kan wanhwa na ya twinwano de esibone enti asemi koso nyina no no wosuro kura sempo obebo Ebony na wofo amane ana sempo obeka wo platform bi so ama Ghana fo atibie esanse wo koken de Ghana fo beka ne se wono nso pese wode Ebony ewuo no de gini fame ana se ode ebe trend wo social media enu nti wentimi ama obia ho amane na mum ode dan asofofo se mompa ye emfa emmoa na o kire mu se efri sa wode na asemi ekodan asofofo a wo hya se wo bompa ya manedi wotimi hu se ni swade hu ne da ye basa no egusua ekofom ebusua ha na brama kwan ma ye de kase bo no ebesi nya meje bra me de kase bo yi ebe so mo ayeme da chehima ajowa Nati aseda kase enkoma glitter and glow skin Kinaata herbal energy nail organic foods dedi ho enkoma production crew ba woje brand so ahwe so beda ase papa makram Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina, and when you are setting at 230 album, we are Bema now no more, and Mama Wadis from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawuni Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Sound Reda, Tina Tat 230 Heba, a young conqueror. Power to the people, Mitchell 230. So our what feeling? Hold down, my back. Kinaata 230 Herbal. Yeah! Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra offer sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie duoche.